Kini All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilus atas im kini kilong kimat bakong san jong ka khubor Rai ka sokar pedeng ban penjelan ya ke jingkhang dam sadu kalai tarik ubnai jemang arhajar arpo Pentep umentu rang ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma bala itu arhajar ngut kibrio kiblaya kendo yung nongpang ublayo ya ke jingpang COVID-19 bat kandai pautuli ke sampel lapha ban test Bat kentu umentu rang ba ke Assam Musa Bananda Sonowal ya kibrio bakin nang kamkut jingmut syuk banyak kun persya ya ke jingpang COVID-19 Ka sokar pedeng kalarai ban penjelan ya ke jingkhang dam seduk kalai tarik ubnai jembang arajar arpo ha ke jingkren sekari hinin kesngi umentu rang badu Narendra Modi ulong bakinong don benta kan thop ya ke jela bat kibriu kila ai ke jingkersan halo ke jing penjelan ya ke jingkhang dam Umodi ulong baka jingalong sitali bat kilat balashim kalai harap ya ke India bakan tek lakam ya ke jinglong jingman hakum kani kapor Shushu ulong bat pen perking bha ya ke jingpet ngor habaro ki jaka baka jingpang ka kenrei bha bat ha ki jaka pensa kerpang bat en pentrekam perking bharu ya ke jingkhang dam khnang baka jingpang kan ampur sekiwei pat ki jaka Ulah benrap ru ba empet benyak bha ya baro ki district kishnong bat ki jella halor ka rukam pentrekam jongki ya ka jingkhang dam bat kumnu ki pinya nile hakijaka ba ka jingpang ka kenrai bha hatu ka arpho tarik menta ubna yayong umentri rang badu Ula ongru bahadin ke arpho tarik uyayong ki jella ki bomdan ki jaka ba kenrai ki jingpang ni ki bom ailat bandon kum ki ni ki jaka la ban sya yaki ringkat bat katu ke ni ki kendon bakin sedang biang yaki kam ki jam bakong san jongki Menteri rang ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma nin kesngi ula pentip balai itu arhajar ngut kibrio ki balai kendo yu doktor balai yo ke jingpang COVID-19 bat khandai putuli ke sampel lapha test bat ula wat jingarap ru na ke sokar Assam na ke benta ban le shu yaki test Habayakran bat kinong thok khubor ukonrat sangma ulong ba ke jella ka khampai khamat banwat ikibriu ki badon ke chingate ke bajan ba unongpang ban penkerpang bat ban phale test Ula pentip syusyu bahadu menta arhajar ngut kibriu la itu ba kile kendu yo unongpang bat lapha khandai pautuli ke sampel na ka benta ban le test Halor ke jingkali ke biadai ba unongkit yuk nyang jingpang coronavirus umentirang ba ulong ba halor ke eke baro kapau ba ubahayeng jong doktor hi udai ubalawanra yuk nyang jingpang umentirang ba ulong bala pentrekam ya ka corona task force habaro kikerdan Habakran halor ke jingkhang dam ha India umentirang badu Narendra Modi ulai ro ya ke jingya sha bat jingrenti jangkinong songshnong ha ka ba penlong ya ke jingkhang dam ka bajam Modi ulong ha ba ka jinglong balakre kalayarap ya ke ri ha ka bate lakam na ke jingpur jong ke jingpang coronavirus ulapane ke jingkersan jong ki briu ha ke nyautli ki eke bakan thum ha ka basumar sukheri ki balatemmen lasan ban bat perking ya ke jingpenya jinga iwe ne iwe pan bat banyarap ya ki batu Ulakan turu ya ki priyo bakin buram ya ki priyo ki batre na kabanta banyale persya na ka jingsap yang ukinyang jingpang corona kum ki doktor ki nurse ki nong sar nong pen khu bat ki pulit Ulakan tu ya ki nong shong shnong jong kari bakin long ki basbun ya la ki nong tray laha ki kamyeng ni karkhana bakan ambe kam ya ki lada poi hagapor jenjar pisa Umentirang badu ulong baka jingpet benya ekokoit ke khia jong ki priu hakikat lingsun lale nadu shwa baka jingpang coronavirus kan poi hakari Bat kini ki rai bala shim biangpor kilayarap ha na ke jing sapriang jong ke jingpang hapo kari habenu jor bat ki wei pat kiri ka perthai Namar ke jingki jong ke jingpang COVID-19 hapo kari bat sitalup ke perthai bat khanang banyada bat shimi kilat ban penduna na ke jingpur ke ni ke jingpang ha East Khasi Hills District bat Meghalaya da ke babut perking yiki kendon bala penmi da ke soka Meghalaya hapo katanat ka koit ke khia ke District Magistrate East Khasi Hills District Shillong
Haka hukum balapan mi haka katlai tarik mentau benai yayong arhajar arpo hapo ke section shispa saupo sau CRPC ringkat bat ke regulation balai jong ke Meghalaya Epidemic Diseases COVID-19 regulations arhajar arpo galapin jari ya ke curfew habaro kewe ke sorsilong bat ki jaka bamarjan nadu hendriu baje menstep jong ke kat sau tarik uyayong arhajar arpo hadu hendriu baje menstep jong ke kat hendriu tarik mentau benai yayong arhajar arpo. Hendrai kani ke hukum kan trekam na kebenta ki bor pahara ki kunhun ajing sumar ki badon hakakam ki pulit ki sipai ki pulit penlipding bat ki baipat ki jing sakri badon kam kirki ke district magistrate kala kedauru ba ke jing penbait ban play ki dukan delang ha east Hills district hakakat sautarik menta ubnai ke jing play ki dukan dikyat bat bonded warehouse na du khatlai hadu khanyo tarik menta ubnai lapendam no yaki baro Shul ong babaro ki curfew pass bala ay na kabenta ki essential services but medical emergency lapan sangi no shua hakani ka po curfew ba saupo prakanta. Kani kadai ko All India Radio Shillong ka buan lam shapi ya ka kubor. Menteri rang ba ka Assam Usabananda Sonowal hanin kasngi ulakan tu yiki brio bakin nang kamkut jumut shushu banyak kun persya ya kejingpang COVID-19 bat ban bot perking bha yiki kendon balapin jari hakapor badon kejing kangdam hakari baro kawe nakadaw kejingpang coronavirus ya kabala penjalan syaduk kalai tarik ubnai jembang. Usunawal ulapa kerwo ru syaw menteri rang badu Narendra Modi hadin ke jingkren ya kari barok kawe ba ukersyan ya ke jing penjalan. Menteri kokot ke kia jong ke Assam Himanta Biswa Sarma ru ula kerpat iki briu bakin bot iki kendon balapan benado menteri rang badu nin kasi so we briu la sham bula yo e ke jingpang COVID-19 ha Assam ka balakan tiu ya ke jingbon ki briu ki bala yo e ke ni ke jingpang sya ka lai po we ngut. Namar kecing sapriang jong kecing pang COVID-19 hapo kecela kari bat ke perthai bat khanang bat nla banyada bat te lakam na kecing pur jong kecing pang coronavirus Sharibhoi district da ke babot per kingru iki kendon bajing betha bala penmi da ke sarkar ke district magistrate Ribhoi district nongpo hapo ke section shispa saupo sau CRPC kala penjari ya ke curfew habaro kewe ke district nadu hendriu baje menstep jong ke khat sau tarik uyayong arhajar arpo Hatu hendriu baje menstep jong ka khat hendriu tarik uyayong arajar arpo. Kani ko hukum kan tre kampat iki bor pahara ki kanun ajing sumar badon hakakam ki pulit bat ki sipai batru ki pulit penlipding bat ki wai ki jing sakri badon kam kirki. Ki jing penbait ban play ye ki nong delang ki nong khayi bande ki marbam Haribhoi hakakat sau tarik uyayong arajar arpo bat ki dukan dekyat hadu khatlai hadu khatnyo tarik uyayong arajar arpo baro lapendam no. Barok ki curfew pass bala ay na kabenta ki kalikit marbam bakinya ni kusurong National Highway na Assam sa Meghalaya bat ki kalikit nongpang lapin sangi shuwaya ki jing traikam jongki namar ki jing penjari ya ka curfew ba saupo prakanta. Kari India kakan mau buram yu Dr. Bhimrao Ambedkar hakalin kut sngi ka ba shispa arpa kundai snem jong hinen ka sngi. Yau Dr. Ambedkar lejutip kum nong sandor de ke riti sensyari jong kari India balapan kup hau de ke kusnam Bharat Ratna hakas nam syaja kandai spa kandai po hadin ba ula klatno. Yau Baba Sahib Bhimrao Ambedkar lakha hakakat sautari uyayong syaja praspa kandai po ha mahau ya kabala tip menta kum ke Dr. Ambedkar Nagar ha Madhya Pradesh. Dr. Ambedkar ulalong unong bisar bapau unong san perthai ba unong penkaladur ya ke im lang salang ubala tre shitom baro shijing im ban pendu ya ke jing iben ba jing ban ben ya ke jat menteri ret pat jong ke im lang salang ulalong menteri banengkong jong katanat law and justice hadin ke jing yo light lut kari bat ulano senyang shikat dai ha ka basandur ya ke riti sensyar jong kari India. Ka sampel jong kabriyo ka balayo ay kajingpang COVID-19 hatripura ka penpau bakam don ya kajingpang hadin bala deptes hakasin ka baar laong mentirang ba Biplab Kumar Deb kani kabriyo ka ba South Hundreds nem karta ka lanang kamkot bala
lada ka long kumne pen kendria no yaka shaka jaka ban quarantine haka ba nyo ban pet bharu yaka ulong ka Tripura kala yathu yaka jingdon ka jingpang COVID-19 haka jilla dai haka 100 tarik menta uyayong Bakaway ka kimthai ka banu Guamati district kala penpau ya ka jingdon ka jingpang lingba ka test katu ka kubor kala kut na All India Radio Shillong sobha banya apartmenta ya ka kubor na ka daily station kaneka dek All India Radio Shillong